Dengan ditama, di tanah, di Espírito tabitua. E graça de Tuhan Jesus Kristus da toko, amiga kinavan ni kinaingan, amiga kapisan di Espírito tabitua, miyampay na di Jesus ave-ave. Tapi nak ngawi malamay toko, da tanang minggu kedua, da timpu da Paskah. Timpu na pada Paskah akan kesangadaw na, tu lamazon toko iti da sahinay da hima na pagtadaw. Kamazon tinimpunan toko da tadaw minggu Paskah linamay toko da minggu na naktahim gisam da timpu da Pentecosta. Sebab tiya kalamazan da Paskah na po, may kinahan toko panagi nga isa kalamazan tagaso da Eklesia. Dadi mikatoko da Tuhan Jesus da tarong minggu diti. Tu abinsiyanan ko sa sida. Magitong tako di sida da menagubang nga video no pada kasusan na tako da timpo diti. Mabipagkaso da timpo da pamagunan na tako da taong kusong ko hidas na bayan diti. Kano mikat na di sida ampat na akong tako. Misa tako da ginabon na tako da ngon da dari Tuhan tiya sambayang tako diti. Tabi na ngavi. Kano mga kundado sa ngavi da tako, kapapatundan di da tako sandi da mamalamay di katapatan da hamlati tabi tua. Mga kunzo da di kiningan tabakas, da dezoy tabi na ngavi, da nakmidoso zo kozo, id pamusaban ngavi ko, amid bas ngavi ko, binunoy naimaan ko, aminunoy aw nangazan damimang. Mazan hasaku, mazan hasaku, mazan hasaku tagazo kozo. Itinapogi damikinsian zo di Mary, iya bitua pentihambus sahangay. Sabi ditasab sang tingavi, desu tepinay ngavi, da sumambayang mentok dugo, dari Tuhan kinaingan datoko. Kikasianan na da datoko kinaingan tabakas. Mamahiyang da daw sa ngavi datoko, magawit datoko like pa season selaju. Tuhan kau sianay non. Kristus kau sianay non. Kristus kau sianay non. Tuhan kau sianay non. Tuhan kau sianay non. Kau bantugan dari kinaingan, Edita kabas kozo, ompi babasan day tuhun nga vita nga basi, ko giginovo do itana. Mga zozi ko dia monong, kuaw giginazi ko diaw, sumamba zikoy diaw, mambantuk zikoy diaw. Manak zikoy diaw do ko ponong koto wadan ngavi, bontok ko bontugan utagazo. Tuhan kinaingan laja powin surga. Oy kinaingan tamata bakas. Tuhan Yesus Kristus tanak nana dontoison. Tuhan kinaingan domba di kinaingan. Tanak di tama mengiduko dosa ngavi, di pemogunan kosianay do idagay. Mengiduko di dosa ngavi, boy pemogunan
Tôi mo sambayang sa Pino ikaw kodo idi abananan ditama Kosiyana doi dagay Tu iziziao no iso tabitwa iziziao no Tuhan iziziao no itakabaskozo Jesus Kristus nyampai di spiritu tebitua Edi kebentukan di kinoingan itama Amen. Kanu semambayang. Oi kiningan na kesianan au miho pusan, di kauhitan no kozo di kelamazan pasca, da papaikot di ketumbazan di tuhun ngawi na dadenu da diau sendi, pagumuan na semambayang zikoy, igracia na kovanod no, da sabi umagot na da, kalati paintunud kozo, da idnuno pamamodaw swan, da nahiwangan ziha. Masa disai da sunduvan da nahodi kain bagus ziha. Masa disai da za da natabus ziha. Masa di Tuhan za Jesus Kristus tanakno. Ima mama siya memelintam yampai diau. Di kepisan di spiritu tebitua. Isa kinaingan montok sahihinain ay sakupuson. Pembahasan mantad do koiman di apostol ngawi. Tumini hombus do auhi itinimongan tuhun, doi dit kepengiaan di apostol ngawi. Uminam pazad doit pisompuvan do ko pinoizan, doit kepengokiban do lote, doit sambayang ngawi. I kosunduvan tanda ngawi inakalaja di apostol ngawi, no kapagawit do koy mazan do tuhun songavian. Sa viavi i ang atumbazan tumini hombus do suminompu. Sa viavi ikiva do dioho nga songavian o sangano. Padagango no dioho itana kotos ngavi dioho. Pagibo bagizo no dioho igatang. Tumanut do kagaganapan do toiso-iso dioho. Minugad izyoho, dodoyho it panambazangan tagazo, do tikit tadaw sabagi iso tinan. Nga minogiso samo izyoho, do it hamin diyoho, do montok di kaponokiban do lauti. On sikaw angotohuad izyoho, do minogi ihang di takanon diyoho. Minangazo izyoho do kinaingan, pinantang izyoho do tuhun ngawi. Tikita daw di Tuhan do pinopo uang di tuhun ngawi. Do tinimongan diho. Inatanto ngawi do atam pasi. Ibos di Tuhan. Padang doit kinaingan. Honong katuhod no di Tuhan tu awasi isido.
Tuai soko pupuson do koginawan di sidong. Ponong katahon no dari Tuhan tu abasi isidong. Tuai soko pupuson do koginawan di sidong. Paboso no di tanak ngawi di Israel dong. Ay soko pupuson do koginawan di sidong. Paboso no di tanak ngawi di Eron dong. Ay soko pupuson do koginawan di sidong. Paboso no itongonok di Tuhan dong. Ay soko pupuson do koginawan di sidong. Honong katawad na di Tuhan, Tuhan masih isidong. Tuai soko pupuson do koginawan di sidong. Pinohat juzo, pinohat popodun songam matu, nga ituhan noi mana kadai dogong. Ituhan noi binakasku, omi hozoku. Isidonoi mananam pasidogong. Kibaro gizag ngawi, dokan sikanom kahantasan. Idhusap ngawi ditongohi. Soko pupuson do koginawan di sidong. Inapoy batu sinadan di mamangawi, ngananda di da batu pisu. Itinoi kalacari Tuhan, isokoi masanid mato do toko. Tadaw no poritingati no dari Tuhan, musikaw toko ondos. Panang katahod no dari Tuhan, Tuhan masih isidong. Tuai soko pupuson do koginawan di sidong. Pembacaan mentat suat kaisa di Sancti Peter. Azono ikinoingan itama, ituhan dotoko, Jesus Kristus, iid kobinsianan tagazo daw, nakapanak dotoko, da kahodian kababago, sabagi datanak ngabi daw. Do mantadno, do tinungag disido i Jesus Kristus, do mantad do poin patay. Moy do kivadi o kahansanan poin tanto do toko, di batos do iso tungkus, i au miho do ombak, toy adzamutan, au no atatahu po, tu po piyon i do montok diozu, doho id taban. Maza da katumbazaan diozu, tamangan kowi da kabakasan do kinoingan,
Gisom da kaintahang da ontok kapupusan da timpu, I kapanampasisan, I nakatonda. Itino o iso ontodonon, da konsikahan tagazo mantok Diyosu, sundung ima, da tuman kopo da namot, da yundaso, da magisusubay o panginaman ngabi, mo'y da ontok nopo da kaintahangi, Jesus Kristus, nga no kinaman no di, ikatumbadsaan Diyosu, nakahimagan, da miyaga da amas. Nga po'y hohobi nopo, o pinagon di ko amas, tumiho po ondag o amas, sundung ima, da natunaw no I da tapuy. Nga kanukaw no di da kapaazaan, kabantugan, kapantangan. Aw kawi nakokito isido, nga impyo ido guminawo ko disida. Sundung potu da kakalpo da aw ko kita disido, no ponu ko no da konsikahan, do noikot no o kabobon tuga, tu aw di miho do boson I. Tu atumbazan ko, paintantu no di, o katutuk da katumbazaan Diyosu, ino po nga kapanampasisan, da kadudubo ngabi Diyosu. Ibos di Tuhan. Tuhan miampai Diyosu. Pembahasan di abal tavasi terbitwa sinuat di John. Di misa sedop datadaw tadaw di itadaw kaiso da minggu sengingangob ita tangob ngavi da hinimput idi nombo I makiki ia ngavi tu osizan iziho di Jahudi ngavi. Kaigat no I Jesus ingkakat no do songovian diho. Bisay no disido iziho do pibabasan miampai Diyosu. Pagkitaray no disido diho ipahad itobik daw. Nangoponu do onsikaan I makiki ia ngavi di ontok ko kita iziho di Tuhan. Bisay na vago di sido iziho do pibabasan miampai Diyosu. Megal di ama tu pinogad dago ingkazo nagi tu papogad Diyosu. Kubos pa di sido puabay no di sido iziho pabos no. Temo no espiritu tebitwa. Montok ready isay no po pohyangan Diyosu o doso ngavi, ang ngohyo ngavi Montok ready isay nopo o timponon Diyosu o doso ngavi, o timpoon ngavi Thomas nopo, ipunganan do itapid, sanguhon mantad di opodom duvo, nga aupay ngamong diho do ontok kaikot Jesus. Babos nopo makikiya ngavi do nakitaraga Tuhan, kah? Simbano isidodo sahagi ngaw kakita zopo di luak ngavi ibaza di paku ngavi do idpaha di sido kasusuku o tuntuku do idluak ngavi di sahagi ngaw
ko susuku po pahadku do itobik di sido nga auzawi otumazan. Bahota daw daman tadi day ho vagu idhamin i makikiya ngavi do pengamung di ho itomas. Segi ngangkob i tatangob ngavi nga suvono i Jesus ingkakatno do songovian di ho. Pibabasan miyampay Diyoso kadisido. Dadi pabos no isido dadi Thomas do pagsusuko dutia inatuntu no. Biyo itia pahadku. Pay kitay dogo ina pahadnu. Pagsusuko no ino do itobikku. Kada no di pipi duvo no po o ginabano nga kotubazay no. Simbano i Thomas do ay Tuhanku kinanganku. Pabos no i Jesus do disido do atumbazan ko tu kakito ko dago. Ang usiko no iaw no kakito atumbazani. Gumu pada tanda ngabi suvay di kinalaja di Jesus nangakito di makikiya ngabi nga awi nangakaswat i do ibuk diti. Nangakaswat ngabi iti may da tumbazan kau di da i Jesus nopo nga i Kristus itanak di kinaingan. Damantad da tumbazan diti kano kau da do kapasizon maza dengan daw. Iabal tawasi di Tuhan. Tapi na ngawi tadaw minggu na padabay na dating at tadaw minggu kedua da timpo da Paska. Tia tadaw minggu na padabay na punagi nga pinunganan da Eklesia sebagai da tadaw minggu da opwak White Sunday. Nokwa. Nung onam dia zo, tikid taon na pang sengyan na pa da malamay tako da kalamazan da tadaw minggu kedua da Paska. Timungan tako sabi the new fights. The nomba naman ang gawang ziho the puwak. Amin na pag pinunganan ni tadaw minggu diti. The tadaw minggu the puwak. Ano kamazan the new fights? New fights na pangamantad the boss the Greek. Neo patos. Neo na pa kamazan nga vago. Fatos kamazan na pangatanom. Jadi kemasan apa ada new fights nga ikatatanom nagi. Iha no pinunganan da toko tia newly baptized kamay di. Nakatay mo di Tuhan Jesus da timpo da Paska. Sendung ima da aiso the new fights da dahi da bayna diti sebab na da kauzuzuva da pemagunaan da toko da timpo diti. Kakali don demon toko ziha tia elect ngawi tia katikuman di open padu da Eklesia sumambayang toko tumay mantok diha. Jadi nakwa tu White Sunday, nakwa tu timungan sabi da new fights da timpo da minggu diti. Da tapat nung tumanon na bukas da panuan da Eklesia. Sebab na pang itia new fights na pa diti, itia katatanom. Iti nakatoy mo na gida da katumbazan da Eklesia na pa nga isa sebagai da kontras papasubay da ano inong o da toko da di abal tabasi da bayan diti ano itagvangan da teko itong posisyon da Eklesia da timpo da tadaw bayan. Tu abal tabasi da bayan pa diti nga nung toko Sancti Thomas da aw atong mazan. Ay na sido. Da sangyan na kaikot ituan Jesus. Sangyan na minintahang sido da di opod makikiyang ngawi daw. Makikiyang ngawi di sido di Tuhan Jesus. Mina pag ginawa atong mazan ni Sancti Thomas. Nga itiyan na pa new fights. Ikatatanom. Inakotoy mo nagi da atong mazan ni Eklesia o atong mazan ni Ziha. Jadi kamazon
Tiada tada minggu pada bayan pada ditinggal, tu tepat pekaza ngapa pegiat dah toko sabi habi. Ino ketemu di Tuhan Yesus, ino ponsu dan suang na eklesia, ina dari the Christian. Papaingat dah toko, papondom dah toko, dah ketumbazan dah toko. Au toko, dah teka apa tu dah au toko dumadi miaga di Sankti Thomas iau tumbazan. Apa tu napa sebagai dah Tuhan Christian nga tumay mo toko da tumbazan. Sundong ima da kiba, ang panginaman, da abazan da toko, da kapasisan da toko. Sundong ima da kiba da timpo da awsang ko avasi, da kapasisan da toko. Sundong ima da aw toko kalati, nga masiti tumay mo toko da tumbazan. Maka na pa kayo ito pinay ngabi, tiya tadaw minggo na padabayan na paditi, nga kalamazan nagi da ikakamoy da tadaw minggu kebinsyanan kinaingan. Divine Mercy Sunday. Ito tempat po kasi nga natul na itiya Divine Mercy Group. Kiba na itiya devotees nga bida Divine Mercy de paro kinatako. Da minggu na paditi nga tumimong ziha da panambazangan Divine Mercy mang da mamalamay diti kalmazan tadaw minggu da Divine Mercy. Nga miagad na na toko sebab na da tiya penuan da paguduan mimpanaw teka movement control order perintah kawalan pergerakan tadi out ko kabasa da mamalamay miaga di tiya miaga di tiya natul tiya Divine Mercy da paro kita toko diti. Nga sundong imada ingka nga tiya Divine Mercy pinapayha isiha daga da kiba da novena sizam tadaw da novena da papasadya da tadaw minggu da bayan na diti. Tiya Divine Mercy Sunday celebration tiya kalamazan da Divine Mercy tiya kebinsyanan da kinaingan pa diti nga pinaymagon di Sankti Pope John Paul II dari tahun 2000. Sebab na isi da pasandi nga nakapuiman, nakabinsyanan da Tuhan di kapasisan da sida. Minakinangaw sida da itiya pinakiano ngabi da devotees ngabi da Divine Mercy. Da manak da isa timpo da namba da kano ziha da mamalamay di tiya kebinsyanan di Tuhan Jesus. Kano pa nang bentok na dia tapi mentok do sabi bitun, mentok sabi do pamagunan. Ang pinihi iti tadaw minggo da bayan na diti, sebab ituan Jesus nakaikat, ang pinapintahang di Sankti Thomas, luak di sida, ni inaganitan, na itinan di sida. Ang pinakabasa isida di Sankti Thomas da minay kama diha luak di sida. Agaza lati dito, pinag-ngabi. Sebab, iho na patinan ni Tuhan Jesus nga, ti eklesia, sa toko. Kamazan, ti eklesia, sa toko, sabi na toko, o gumo, luwak, ganit, wounds. Sabi na toko, kiba the wounds. Cadra, takangabi, injury. Nga, tinanggong ni Tuhan Jesus Sebab na da kabinsyanan di sida. Tadi, dahil minggo na panabayan na diti nga isok pa ng katawadan tagazo mantok na toko. Sebab insan pa bago, pinaponda mi iglesia na toko, da nukwa tulamazan toko iti minggo na Paska na tanaw na bayan na diti. Sebab na da katumbasan na toko. Sebab na ada kebinsyanan di Tuhan Jesus. Jadi kalau sabi ito ito binangabi, kalau tiang busa da toko, da sumambayang, misampu di ketumbasan, makinsyan di Tuhan, habi pakaza mentok da pamugunan da toko da timpo da bayan na diti. Kano sa pamikakat sumambayang toko da katununan ng tumbasan. O tumbasan zo da dito sa kinaingan
itama tabakas menodatavan tanah dasababi kanunu kita amao kita tembazan saudara Isa Tuhan Yesus Kristus itanak tentoy saan nanak di kenengan danak di tama na puguh sabi umul kenengan mantad kenengan tanabaw mantad tanabaw kinengan tetepot mantad kinengan tetepot nanak okon ko tinodo sumpimyon si miyampai di tama maza di sido o sabi donotodo montok dotoko tuhun ngabi o montok pemasizan dotoko suminondot isido mantad surga o maza di spiritu tabi tua nada di tuhun na di hangai Mary nadadi da Tuhun. Montok sebab datoko don kapapakid salib dadi sibo di Pontius Pilate. Nondo soy sido da kapatuson nahobong timinungag bago ontok di tadaw kumatoku id katunudan miampay di buk da tong bitwa. Ninsabati sido da surga pinay kau dari abananan di tama. Bikat may bagus sido, id kebentukan, membisala di sengimpas siam ng apatay. Kepemerintahan daw ay samay kepuson. Tumbazan zo dari di spiritu tabi tua, i Tuhan imanak dok posison, imuzu mantad di tama di tanak. Imbiampay di tama di tanak, daw sambaon ng bentugon may ino ka bos mazari profeta ngavi o tumazan sa dari iso eklesia tabi tua katolik mapostolik mga kunzo dari sa pusuan bantok di kepohengan na dosa ngavi o mandadandad zo dari ketungagan di nangapatay di keposizon di pemugunan demikot. Amen. Anuan di Tuhan no katungag no kataman ituhun nga bidaw di ongawawi sunung petu da ogumo o panginaman kanono patako da toko da di sido kekuangan nga bida toko da paimpano o ketumbasan sesimbahan pada toko nga pegozo no o ketumbasan sa Pegozo no ketumbasan sa Dosa via community ngavi di Iglesia, hobi di Sancti Papa Dotoko Francis, Archbishop Dotoko John, sa via Bishop Father, Deacon Religious ngavi, Dotomoy monoda izyoho do ohi, doit kepengiaan di Apostol ngavi. Kanono semembayang do di Tuhan. Gozono akatumbasan sa. Doi pibabasan di Tuhan no katungak, kapagavid no da do kavakasan kahudukan, do kapagihihiyangan, akon koit koindaman do bakang panongkis sangot, ibuan ngavi do pamagunan, kanono sumembayang do di Tuhan. Gozono akatumbasan sa. Doi kabinsianan poin kinoingan, kapagavid no da do pu do paganakan ngavi, do memahiu do sinduah ngavi dioho do sumampu do kumalaja montok di kawakasan do ketumbazan do paganakan ngavi dioho kanono sumembayang do di Tuhan. Gozono akatumbasan sa. Sumembayang toko montok di tituluah COVID-19 doi kabinsianan poin kinoingan kapapatod no da do tuluah ditih do tumongkop doit pemagunan. Montok di pakakalaja ngavi do kahidasan it nuhudan paguhu do onuan no da izyoho do komohigan kavakasan doit kalaja ngavi dioho. Tumihambus do membayang montok dioho i ongondoso kozoh do tuluah ditih do onuan no da di kobinsianan poin kinengan izyoho do kahingasan kavakasan di kahansanan dioho do kaposizon selajul.
Kanono semembayang dari Tuhan. Begozono ketumbazanza. Doi di no katong kizat ngavi dot katumbazan. Demaza di kobinsianan. Poin kenengan kesuang noda izyoho ngavi. Doi di kahansanan totopot. Dokon sikan do syurga. Kanono semembayang dari Tuhan. Begozono ketumbazanza. Kanono makitampung di tinar toko sang ti Maria. Montok sa veve di ti pinokin sianan nga vidotoko inongobos. Iaw nongobos miampay sumambayang. Ave Maria, napuno ka ng grasya, dampay daw ikiningan, abitwa ka di tanga da sabi tondo, mabitwa tuwa da tinano Jesus. Sancti Maria, tinadi kinaigan, paginsanay si koy, tungabi ng doso, da babay no amdong jam ng patazan sa Amen. Oy Ama, tinungag no, i Kristus damantan kapatazan, i kapagha datuhon. Tungagaw zikoy no, damantad di kapagha nga bidagay, da kapanumpuan zikoy di diyaw, da di katumbazan, di hobi paginazo da di Tuhan da oy Kristia, i aduk no, da to'y mon nagay. Maza di Kristus Tuhan sa. Azok ni Tuhan kinengan sa minangon. Tumazadak vos yan no nakatay mazikay di lauti takon sa diyaw. Tubadita na kalajan hangan nga abdet na tuhun. Dumadi may timuntok dagay di lauti dok posizon. Azok ni Tuhan kinengan sa binangon. Mazadak vos yan no nakatay mazikay dihing anggur takon sa diyaw. Tubadig bas anggur o makalajan hangan nga avidet na tuhun, dumadi maiti di tinuman na kasunmananza. Ibang sambayang tibinay ngavi, dako bukan kumdiya zungavi, antay manadada di kiningan, ihitama tabakas. Toy mo, oy Tuhan, sumambayang sikoy, ikaw bukan ngavi di Tuhan ngavi no. Do nayon baguban di kapagakunan di ngano amaza da kapadsuan da kano na dahil siho da kasanangan au mihopusan maza di Kristus Tuhan sa. Amen. I Tuhan miampay Dezo. Pensabata ginabang nga Dezo. Kano manak da kupanong katawadan nga di Tuhan kiningan da toko.
Tahu do ketunu nama tu hiditi kala jaza kepemasizan za. Dari sabi bitimpu da mengazo diawi Tuhan. Ngantok diti tadau pengahib da sabi da mengazo diaw da hobi podi keboban tugo. Ontok i Kristus i kapasan za ona kapapak. Tu isidono i tananak kambing bir-bir itu tepot. Inak pengidu di daw sengabi di pembangunan. Mazad minatai no vuzas di sido akamatazon za. Mazad timinungag no kapatanduhi no posizon za. Itinapogi no hiuban miampaikan dasan de paska. Patitikid dana. Patitikid tuhun daw munskaw kozo id kazano. Ipakuasa ngavi pa in surga. Miampay tinimungan ngavi daun tasab. Humozo sangavian dihozo kapazan au mihapusan da kebentugan no da masa mangazo isyaha. Abitua ay Tuhan kinaingan da kuasan ngavi surga. Tabanam tanah na penuh da kebentugan no. Kazan di keras kozo. Toto pada bitua kay Tuhan, ito sa papi kabituhan, itinapogi, di zona da bitua ititak ngavis mambayang sikoy, mazada pesandat di spiritu no, da ditingavi miya kabohbo matu, mo'y dadadida itingavi na mentok nagay, ditinan, omza, di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman patapusay sida, nasaga ko sa suminuang day kondasan daw. Minangano si dodoloti, minanak daw kupunong katuhadan ngavi. Minangakip di ang pinapatak ni da di makiki iya ngavi daw mos bos. Ono iti, sababi ko, pangakan na diti, tuwiti na itinan ko, ibatakan may mentok Diyoso. Ilahan megadi untuk napungoy makan min susudup. Nano disdes saban. Minsan po minanak dok punong ketahuan ngavi. Minatak disdoi de makiki yang ngavi daw mos bos. Ono iti sababi ko. Panginom naman taditi. Tuwiti na saban di zaku. Iza di batas kababago may sokupuson. Ipatunguan may mentok Diyosu mentok tegumu. Mentok di kepahiangan na dosa ngavi. May na iti dadikan naman dago. Ikatapatan tahom lati dago tumbazan. Itinapogi da masa sikay mamalamay di kandaman di kinapatasan ng kinatungagan daw. Patakan sa diyaw Tuhan, ilaw tidak pasizan, isasaban dak pamasizan, manakdak pa ng katawadan ngavi, dan ikitaan sikay diyaw da kapadan da dumbangan no, manampuan da diyaw. Audo kazay sikay da sumambayang, damagi da ditinanam za di Kristus, o timong sikay na dadan iso, maza di Espiritu tabitua. Anda mo ay Tuhan, eklesia no, paintangkop, ipototangkop da pamagunan. Avita na sa sido, da di kapanuan da tuho sa kaday, sa ngavian miyampay di Francis, ipopregay, i John, Bishop regay, Saviavi di Fadangavi. Anda mo nogi, ito pinangavi regay, inang kaodop, idik hansanan di katungagan. Saviavi inapatay id kasyanan no. Tay mo na iziho, da di ninavaw da vos no. Kasi nidagay sa viabi sa mambayang sikoy, damiampay di hahangay to bitua merit tina di kinoingan. Santi Joseph Sabadesido, miampay di apostol to nga bitua, sa viabi isangti,
I nakapapon si kau diaw idpo ampus da umulan ngavi. Ka anu si Canada di kevosian da dumadi da sapi tumungkus ngavi dari kapasisan selajur o mangazo o membantuk diaw maza di tanaknu i Jesus Kristus. Maza di sido, miampai di sido, omi di sido. Oi kinaingan tamata vakas, idi kepisan di spiritu tabitua. Sabi kebantugan am kapantangan nga diawno, montok sa hihinait ay so kapupuson. Dadi penuh di mamasi amna ug mazadak pengiaan poin kiningan kata mazkai bos. Tamaza wedi surga abituano ngando bikot o pemerintahan izabnu aiman di tanah biaga doing kana di surga. Tak kadagay datadaw diti lotiza tisa sangadaw Ompoh yang zikoy dah sangavi dagay, bega dagay do popohyong di santap memuhasa maban dagay. Om kada zikoy vito do kembaztan ngam pagabasa zikoy na mantad talat. Pagabasa zikoy Tuhan semambayang zikoy, da mantad petitikit talat. Katahuad na damanak do babasan itadaw ngavi dagay, da maza di sakadada kusyanan nu. Penggabas kena datang memang mantad dosa ampen tampasi mantad sabe abikusan gnavo da masa sekai pengandad di kahansanan bi Tuhan amdikai katan di mama masiza Jesus Kristus. Oi Tuhan Yesus Kristus si minabos di apostol ngavino. Pibabasan timpanon kudezu pibabasan kutaken kudezu. Kadaintong dari dos nga vidagay ngada di ketumbazan di klisiano. Om ketahuan na da manak do sido do pibabasan ng pisan i katununan miyang pahizab no imamama siya mamelinta montok sa hihinaid ay sa kapuson. I pibabasan di Tuhan miyang pahidezu tamay mo. Kano magitatak ni tanda do pibabasan. Intangay idomba di keningan. Intangay sido imangidu di daw sengavi di pemagunan. Obituan ay santap ho da dimakan min sesedap di domba.
Kanus membayang. Penaknos membayang sikoi, ay kiningan tabakas koso, do kapaniman za, diti sakramentum de Paska, kivana da vaza pentihambus da di pamusavan ginawang abidagay. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan miampai Yesu. Tiduku kono mentok di belakat. I kinengan, i maza di kinatungagan di tanak tuntoy sa nanak daw. Doon si ko da papatak, da Diyosu, di tak da penebusan da kegempisan. Manak na da Diyosu da kan nasan, maza da belakat daw. Isi na da, idisay da kalajak ko penebusan, doon ko mo ko di tak da kabasan ay so ko puson. Memadadi na Diyosu da tumungkus da tungkus selajol. Amen. Omiziusu na da, nakatungag no miyampay di Kristus, kapodsuan, maza da katumbazan, maza da mamamasi, kalalahan no totopot da diditana, kasampu na da miyampay di sido, ditana uhiyon da surga. Ami balakat di kinaingan tabakas kozo, itama, ami tanak, ami espiritu tabitwa, sumandot na da di Diyosu, timimpon, miyampay Diyosu sa hihinaid. Amen. Ugad no, pabalan no, yabal tabasi di Tuhan, Alleluia, Alleluia.